I am not like a politician. Lamchak ji pen pa pleng play pupe. Lasipini nili lamchak ateng pen kiri alamarjan atumo nang predict people because I'm a soothsayer, you know. Kiri alamarjan abeng so achatang tak mate a trailer chitini phai ke soksea ni nang klang elo. Nili hu sor ni bangke video salam nundel. Athe nili video upload pen alang tuma video reach pa kom doring tungte. Promotion ta dode sang selo jongsi karbeng long le live show podcast do bosante promotion aphan penang andam ji. Well, nilelo sot kuru las nang pewer bakait tang tum halam the apuru. Kiri pinning pen ning kaninia prang pen lo karjulong. Sitame pinning surinder en korapo hawar karbiri sun misorong jelong ke labang solam marjan taglong chit po. Bang sar palam the chonghong chupaning ding si chubok an cholong po. Kalang chubok soke ardiklui. Sitame nililen lang litum hewang po sitame nilipan ke chubok sang an ke tun pinang ni. Birton te na ke hai pena jok pining asengkan ke rongojile lang dun sita make imai mil. Ilitum rongoji ke lang dun ji pohud ke dam ke lang dun esek ke ining arong bohong pasidoji. Bonta hem ke cewang hood make tu aina. Bonta pining asengkan ke lapusona bang avelo. Kiri alamarjan long a dialogue lapen hasing ring polonjir penang ke kanan si hem tanang le rock. Komentu tong hem tanang ke rock ni. ZK5 ki bedim pen hem hilu chat te pupo. Jong sili tum tumu juthanji potang te kumat sike tok mala penali fan kumat sanage than ma bang fomen nang paklang nang kokji. Itum biheka ko ipi putum tumoi thante kangta hanang pisar hanang pusar tumsi nang thante kang atumulu puji. Lason si bangso lamra tumutang te kumat loketo. This is the one and only Birton Tera. Alangli ke kilum sitame thek pick ase sitame arjume pick la penon direction hin pusitame the legend. He may be compact but powerful. Aprangsi alang lihin penel bang so kiri alam marjana tumo pahir poncom lo na. सब मूवी नंग दलांग है लाइक तुमके लसो मूवी के इसी ने तुम लिंगेरी पे कैसे लब मते लाइक आपको को वो जैसे बात ही ता होला है सब दो मते इसी प्रोटेक्टर है तुमके सब है अने तुमके रोंग फान राब नंग पोला सब लाल सो तुम मंग देंगला पुलो अच्छा असी एक्टर तुम बेटा किरी से तो लबाई ता किरी लो दिल्ली लसो फिल्म बंग है नॉन पनी तो है तुम One time we claim pon ko iligit to kan deke perfect one. Manil tumke karbikur pho mati. Sirili karbikur pho anok be tak present po. The legend Birton Terang everyone. Alang lisi labang so kiri po alam marjana tumu ke tok lo. Lasi alang li kupi ko suna tumu si labang so alam marjana phan ke tok ma. Let's crack by the trailer. Aprang si tum bang so lam marjan long kiri bang hindi pan thek dam long ji labang ke kiri konjang la pen kiri ejang atumo bang non la kiri konjang along bang ma sab so si paklang ponjot ji nili ka chinia tengke morning ba kali tang te mona ke klang ji apar long bang si kiri ejang phan bang paklang pameji non ke paklang ponji kiri ejang apu mate ejang richo asup posi nang man po kiri ejang richo ke apona le lopo tang te thilot po richo pia bang rank akta hai ba thilot ta hai labang solam phan ma ke tum alam arjang le lote lang tu den na ejang richo ke chinthong kiribe asupo mata chinthong kiribe kuson din labang solam senilo I am very intelligent you know ejang richo mate chinthong kiribe richo pi clear mina bongrong pi latum asupo si chinthong kiribe menchi men wangta chinthong kiri Kalang deta hai kiri au so ko pensi habit uron pilong thondam ko lapena mat si inuta sar pilong lok as you have seen in the trailer. Now come to Kronjang Nokbe. Kronjang Nokbe is the legend Kiri Dhon Kramsa. Lasino labang so kiri first part along mangke main lead mate main hero ke doji lake Kiri Dhon Kramsa lo. Kiri Dhon Kramsa mate Kronjang Nokbe lake wiki langne asupo apaya phan no one see. Kiri Dhon Kramsa henlo non ke klangji akiri alamar janlo bangke main hero lo. Masab
labang so trailer long nili make hini pen ke thek long alam arni siar ni kiri konjang bang habit ing namaju kijui dam lo hulu daksi susila terang pipen chetong lo but in bahubali style aprangsi che bongpo ansi chirpo che mepo ang theke daksik lang dakli thaya su ka che sat la ke songa pre phan kalilo hapudam pet kiri don pan ki abdun ji phan la kiri konjang bang jui bom dam bom masi susilang namalong ludam binta hai la tum bhai ni chi bohong bom hutsi arjita ke theklong do everything's resemblance to bahubali han paran ke a film langun na villain bang ke gotomingti left son ke ateke lalo villain presentation very good I'm impressed non ke trailer sotla lamro na kang thim long koning tangji ni labang ke mo kang thim nang klang lote ansi chini po ne e sona meting del labang so lamar jan long a producer aphan a tijara long punon a postara long punon kaita arong bipi busi mention reality sita me non athala theklong logan bang ke klang dani it's the multi talented Miss Rup Sajerong pipi one word but not a spoiler karju tum silun se bang hini a actor ta non si debut film site lang so that's all for today I hope you guys enjoy it